Pozdrav svima, Markeza ovdje. Danas započinjemo serijal Resident Evil 4, tako da uživajte, spremite se. Nadam se da ništa neće toliko biti strašno, tako da sretno. Započinjem, nisam nikad igrao igricu, tako da ništa. Skupa započinjem, inače igrica je na hrvatskom. Tako da vidjet ćemo. Dodatni sadržaj, glavna priča. Nova igra. Sad što započeti? Ide mi tvrdokorno. Tako da spremite se, uzmite slobodnu kokicu, ovo će biti veći serijal. Nadam se da će biti 10 epizoda svega ovoga. Neću ništa skipat, sve ove scene ću pokazivati, tako da nadam se da ćemo uspjeti ovo sve preći. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Malo sad muzike, nadam se koliko sam sad skonto da je on bio vojnik. Ili? So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Biće dobro ako ostanem živ na ovoj stolici. Policija. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Ovo je prvi video, tako da ostavite like, komentar, napišite slobodno da li želite da nastavimo ovo. Čovjek ne puši, normalan čovjek. Vaya sitio más tétrico. To kralju. Hey, Zalio. ¿hay alguien ahí? Čovjek se popišao na sred ovog, odnosno pofindrov na našem fino.
Puš, neš zadugo. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. No ja ba neće sebe poslat, mene pošalj. Jao. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Znači tu smo. Ja. Pogledaj što mu treba tako dugo. U redu. Sad gdje on ošao, je vjerovatno vamo, gdje piše. Evo ovdje on piše, jel? Ovdje ne možeš otići, ja mislim. Kranje neko. How far could he have gone? Čovjeka nema. Jao. Šta je odbilo majku? Otkud za sagece majke ti? Nije valjda došao u kuću. Čovjek. Malo očito. Ja toliko stvari uđem u kuću. Anyone home? Ovdje nikoga nema. Šta je ovo, majko? Sudnji dan je blizu. Ja. Ne. Mogu li ja što ovdje ću naći uzeti? Kako će meni nešto izletiti ovdje, majko moja? O, majko. Šta je ovo? Šta ovo treba? Trenutno ne znamo još. Idemo dalje. Nije još jedno vrata. Otvora jarani. Sad ćemo imati bitniće. Klaonica. Gdje si, brate? Aj. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? Šta brat priča? Evo ga, mrtav već. Nema. Nemoj da se već borim sa njim, ne znam. Jao. Odi ona iz auta. Ja. Ključ lovačke kući. Lovački. No, pištolj. Haj, 10 metaka. Šta mogu sa 10 metaka? Man, that stinks. I valjda onaj milicajac. Pa ovaj je brat. Jel diše? Vidi, na njega ne mogu pucat, gledaj ovo. Na njega ne mogu ubiti. Jes glupa igrica je. Mislim, ja.
Šta je ovo, majmun? Paket. Znači, vjerovatno ga je ubio ili nešto. Da li ovdje imamo gdje izaći ili šta još? Nadam se. Mogu li ja ovo razviti ili nešto? Ključ mogu koristiti, eto. Vidi odakle mi lampa, majko. Nemoj trčati, nije ti to ćaća kupio. Ja... Ovdje sami šeitani. Če si, brate? Nešmo valjda i ti napast. Ček, šta je ovo? Ne razumijem šta piše. Idemo dalje. Kolike prostorije, majko. Dede, iskoči. Nisi još... Aha. Vidi brata. I read you. What's your situation? What the hell's going on? Započeo sam igricu tako da nisam ništa prije gledao oko nje, niti znam ništa o igrici, tako da... Samo sam čuo da je prejaka igrica, da je strašna i sve to. Tako da... Pripremi oružje. U redu. Ja sam oružje pripremio davnih dana. Mogu li ja njima šta uraditi? Ne mogu, ništa. Dobro, idemo dalje. Sad da li... Vjerovatno ako je Evil, neki demoni su sigurni. Neko ima gore. Ona je brat ustao sigurno. A igrica ne da se ubije. Ja. Ništa, idemo nazad. Gdje smo i došli. Odmah na V imamo lokaciju, znači tu trebam tu. Okay. Ovo je vjerojatno velika mapa. Dobro, mi ćemo. Bude, ubij ga. Čekaj, ja... Koja igrica jarane? Ja sam 8 metkova ispucao u njega, njemu ništa. Sad ostao mi jedan metak, šta sa jednim metkom mogu? Biže odavde. Igrice. Ja više metkova nemam, što je najjače. Jedan metak imam. Jao, majko, igrice. Gdje izaći iz ove kuće? Jer sam ja odbio, nisam bio ovdje. Jer sam bio? Izašao sam negdje. Zaključao sam se. Ja sam ušao ko kruh kod nekoga. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village.
Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Ja se ću Thousands usro. of people here. My escorts are. Sad će, ja mislim, ja ću, neće on, ja ću vidjeti. Talk later. A šta će ja sad protiv njih dvojice, trojice? I'll let myself out. Viđaj Spidermana. Srce me boli na desnoj strani. Bježi odavde. Jarani. Gledaj krvi po ovome, majko me. Gdje mu je pištolj? Živa. To, kralju. To mi treba. Reload. Čekaj, to nisam šta preskočio, nisam, mislim da nije od ništa. Sekundu da ja opravam napraviti malo sensitivity bolji. Pristupačnost, server, display, kamera. Kontroler. Šta će mi kontroler? Ja sam već... Ja sam opet kod nekoga došao. Pa ja nisam ni došao da sam došao. U redu. Spremiti poziciju. Idemo dalje. Da li mogu kroz valu? Mogu. Barut. Isto za pištolje. U redu, možda to. Ne ja. Ja se usro na početku, šta će biti kasnije. Opet neko ima. Ovo sam ja sve naučio od CS-a. Ako budete htjeli, možemo igrati CS, isto nije bele. Nisam neki pro, ali eto. Ma čujte njih, šta je njih? Ja vamo jednih sam bježi odavde. Gdje sam ušao, majko? Gdje ja trebam ići? To je ovo. Puk. Sagni. Ovi se negdje gorčuju. Oj, bježi ba od njega. Nije to čače kupio. Bježi od njiha, ne možeš im ništa, pogodiš i... Bježi ba odavde. Nema meni ništa odavde. Gle ti brata, ne možeš mu ništa, gle brata, ne možeš mu ništa. Tebi, use, majko moja, medicine. Bože, lika, jarane. Ja njega pogodim 15 puta, on ništa. Gdje sam došao? Otvaraj, jarane. Kako god znaš. Pa evo spao. Je li ovo glava? Ja šta je? Viši pa.
Ja sam došao na opet neko mjesto. Ono policajac gori. Ovo je neki narod tako napaćen. Bože. Gle sad ti kad neko kraj mene prođe. A gdje ja sad trebam ići do neče? Jer ja njih trebam napast. Meni igrica ništa ne kaže. Gdje si, brate? Puedes correr, pero no te puedes escapar. Ja to je ovdje, da vidimo što ima. Ali ja sad ne mogu ništa, zatvoren. Aj, ovi majko, ma. Šta ako ja njih pobijem? Ali ne mogu ih pobiti što neće. Ja ovdje za mnom. Gdje si, baba? Baba. Here we go. Ovo je rane. Vodi van. Ne, ja više... Pezet. Šta će mi pezet? Damn it. Ali što... Ja uđe u život svoj. Ja imam slomit nož. Ova igrica... 5 mi treba za strelju. Joj. Ja bježim negdje, ja ne znam gdje bježim, to je vam. Zelena biljka, šta je zelena biljka, majko moja? Ali ja sam od mrtav, ja razumijem. Kako ja protiv njih nešto mogu... Ja imam još s čim da idem na njih, ne razumijem kad... Ja, ode vam. A šta ovdje ima? Juhu. Završi se na ovome bježanju. Bježi ti. To me zamahnu, čuj. A šta ja protiv njih mogu? Mene to zanima. Ubij me. Možda treba umrt, možda i taj fazon. Vidiš, ja sam prije sad umro. Nastavi. Nastavi se kretati kako bi izbjegao takve situacije. Ja sam se kretao, ali ja sam se bez veze kretao kad sam ja opet crkvu. No, ali imam 6 metkova. Njih je previše da idem na njih, znači moramo... Gdje ću ja vam? Ručno treba vam. Znači da moram negdje ići. Ja, vidi gdje... Ja, toliko prostora evo ću tam. Narod je monstrum, nenormalan.
Znači vamo ne mogu, okej. Ja ću se saget. Ja bab. I gori ima isto neko. Što neće, ja sam krenuo za onom babom. Ko ne znam ti nija šta. Ima drva, gled drva. Opet se neko čuje. Vidiš ovdje. Ali da imam... A ko će meni pomoći da se... Bježi baba, nemoj me nervirat. Ubijim ću zbog tebe. Ja mogu sad ovoga uzeti. I ovdje mi treba ključ. Znači, nemoj lupat vratima. Ovdje nešto, nije to ništa. Da li ima išta da mi pomoglo? Ne. Ne. Ovo mogu razbiti, ali nadam se da neće čuti ovo. Bezete. Ovo su pare neke. Ne znam ni šta sam pročitao. Biži, baba, joj, baba. Nemoj me nervi, oj, babe. Nemoj sad vamo da sušla. Nemoj da je sušla vamo, bit će problema. Toliko mi je stvari ide van. Opet ona ode gore. U redu. Prvo ćemo vidjeti šta ova ovdje žena radi. Ono što neće, ono to ne čuje. Ješi ba, koliko. Možda me ne vidi ovako u mraku. Ne trebam sačekat ona baba dođe nazad o tome. Ljudi, pomažite u komentarima kogod da bude šta znao od ovoga. Jako pokrenje pođem i prođem. Ona će mi vidjeti. Eno, oni, donde je Stas? Šta se zoveš? Bože drago. Da sam ja ušao, majko. Eto, može i to. Znači, moram ih pobit na ovaj način da ne skontaju. Da li ima ovdje još koga? Možda sam trebao onu bakicu isto. Dajde vidimo što ovdje ima. Spojot se obogati to. Šta ja čitam? Ja ne kontam šta ja pročitam gornju. Here we go.
Gledaj, moja igrica, ne kontam. Ja će opet biti mrtav, gledaj ovo. No, nema šanse. Nastavi. Dok ne nađeš izlaz. Pa jesu ovo normalni? Ne. Ne znam. Ništa, idemo. Brzi način svega. Dok ne skontamo, ništa nije od toga. Ova babica. Znači zelenu biljku uzmemo. Uzmi. Ćao na baba. Nemoj ti mene vidjeti samo. Sve u redu, nemoj me vidjeti. Ali zašto? Ne može jedan ključ da se... Uzmemo mi ove parce što smo prošli put našli. Streljivo sada. Reload. Ok. 15 metkova imamo. Ja trebam čekati kad će ovo otići nazad. Koji je to narod? Vidi ispred vrata. Ja tačno za njom. Koji su to demoni, majko? Bezete. Još streljiva. To je ekstra, ali... Teško je stvar. Još sam stavio na najgore. Šta se ba ti čuješ? A koji su mene vidli, ja ne razumijem. Neki odavde, jel? Jedan čovjek. Sad imam metkova. Ali džaba meni metkovi kad ja njega ne mogu ubiti. Kako je mene brat vidio, gdje mi to reci? Ja se vraćam nazad istim putem. Da li mi to dobro dođe, ne znam. Ali što najveće, ja odem na ovaj dio. Pa gledaj, ne mogu mu ništa što je najveće. Ne mogu im ništa što je najveće. Ne mogu im ništa što je najjače, ništa im fazno ne mogu.
Ja sam prošao pokraj njih sviju. Šta ja radim, majko? Bježi ga. Jo, šta izbjegava, majko? Možda ima kakav izlaz gore. Bježi ga. Donatello, bježi. Sam ja tom došao do nekog izlaza. To, jarane, sad me zakolji, nisi odavno. Čekaj, ja trebam protiv njega se boriti. To normalno. On je normalno. Al me opiči jaran po glavi. Nemam riječi za ove stvari. Idem opet pokušat. Treba mi pola riješiti. Ova igrica je posebno nešto. Nemoguće. Šta oni misli? Šta sam ja? Dobro, idemo brzo preći ovo sada. Pukni u baru. Bombu. Nema. Streljivo. 10 mitkića. Mene zanima gdje je ova babica ošla. Aha, sad ćemo. Puedes correr. Dođi vamo i tebe zakoljem. ¿Dónde estás? ¡Detrás de ti! A gledaj, nisam je mogu ubiti. Preživi, a jesi ti normalan da ja preživim ovo? Gle, ovo zatvorite. Ova igrica je pukla do kraja. Cijelo vrijeme bježimo odavde. Ne, pogodi me, šiti. Gdje sam ja sad došao? Bježi, baba. Evo šta izbjegavam, nemoguće. Bježi, baba. Meni možda je lakše sad vratiti tamo skroz. I tu će sa njima. Ja ću ovo probati u tortu. A sad ne može ni ovo. Ma de igrice, si normalna ba. Što najveće on mene pogode jednom, on se mora pred njim, moram 1000 puta da on umru. Nemoguće. A ja bar razdijeli me na pola, stavi me.
Ova igrica je... Nemoguće. Nastavljamo dalje. Gdje smo dalje stali. A što ne napravim sad na drugi način? Možda ne trebam ići vamo? Dobro, izrezat ćemo ovo sve. Zašto ne odim sad za onom babicom gore? Drugi način. Ide ti šuti, nemoj da si šta rekao. Ti dođi vam. Sé que estás ahí. Šuti. Draga dama. Resursi. Vidiš, ima neki puteva totalnih. Ovdje imamo ovo. Metkići može, zašto da ne? A što je u ovoj igrici ne mogu skakati? Vidiš nešto, što je ovo ba? A branim se. Na space branim se. Vidiš, na primjer, ne mogu skakat, to mi je malo... Ovo je zaključano. Sa druge strane, vjerojatno. Znači, ovo sam pregledao šta smo imali. Jedino da ima... Nema od ništa. Idemo dalje. Idemo dalje. Ima. Zašto ja ovo ne mogu uzeti? Krava, šta je ovo? Bik. Ja sjedim na njega i on iš. Užboka. Krava, šta već. Tele. Crvena biljka. Crvena roze boje. Ima to od... Hehe. Čini. Ti se okreni nazad sam, ej. Kako si me vidio? Kako si me vidio? Kako si me vidio? Gdje mi to reci? A jaba, nije ti to... Bježi ba. Dođi. Bježi, ne mere. Ja se penjem. Ja sam propao dol, ja ne znam. Gledaj ti šta je njih. Kako ti možeš protiv njih, gdje mi to reci? Stvarno. Gledaj, iš ovaj brat izlazi iz ovoga.
kako misli igrica izaći, doći na ovo? Ne razumijem stvar. Ja se nadam da ste vi uživali u ovome ubistvu i ubistvima. Nastavljamo uskoro serijal 2 epizodu. Ako bilo ko zna šta se treba uraditi, to ne kaže. Ništa da. Završavamo. Sretno. Vidimo se u novoj epizodi. Ćao.